khumbula ukuthi ngitheni inhlobo, uzomfenda either up and down ngesikhathi umfenda, or uzomfenda angathi uyabona uya circles kanje, angathi wenza ama circles. Mase usu-pro ke uzobe ungasenza ama circles nje kahle, uzobe usushaya u8 ubhala u8 ngezinqa zakho or ngendunu yakho, okay? Usu-pro ke lapho, but mungakabi u-pro qala nje ushaya ama circles wena, ushaya indilingi, kodwa umukezele uphakamise ididi lakho lisondele phezulu kwakhe kuyena, even if uyakwenza lokho kwama circles uphakamisele phezulu. All right? Now, as much as even if inyawo zakho ziphansi, uyakwazi futhi ukuthi wenabe, kuba ngathi wenabile, uyiphakamisa kancane nje inyawo. All right? Or ufaka unyawo olulodwa lakhe lube phakathi kuwena uyise ngale, or umlenze